spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Teaching and admonishing one another, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts. Singing with grace in your hearts to the Lord. Kubli ki prabangi pat ki parlok jaga lat pengyo sisen maniwan shapi lembaga ni ke program ke bengai kerteng na kami ke Jingiaphylliew Jingmut oi kani ke sengi ke long syak ke kabuk siar ini benginya pet sisen apira kani ke subject the three cosmic messages la neki kubor ki laita lagi kubor ki begenja beneng oi ko ki lok be e jangang lai poi syak lenong ba a jong ni ka thop Jingiaphylliew jongi ngin ya pet ya kani ke sengi ya kani ke subject ke benyong a moment of destiny lane SHIKHYLLIPMAT SHAPHANG LAWEI chuan ya chakmat dongin sya pendam ki kle pan ngin doi ko pau blai be chung i bab ning kani ke step trying i pan ya jing don kat chumai lambat ni so ba ker kuingi so ba lam ngi so ba pha iman sim ba khoi on betin yang i we pi we but on pen shy i jimut ci berkat chungi to ai ba ke try ke bengin le kani ke sngi kan long sya ke bachop na ba ngi pan kerteng jong Jesus Christ amen Ronald be mention tayo ngi bed ya kani ke subject kabalong ke precursor lane kabalong ke background ya kani ke kubor ka bengin se pet leshim tayo ka ba ya dai ba ke kubor jong ilang lane ki kubor ki bekerja beneng ki lightly ki kubor ki bekerja beneng balai bengyong ki kubor ki bekerja beneng nama kita ki kubor ki bakado ki kubo belai kwa ki perthai barok we bukan tip dan snoto kan raikut bodio mentagas ngi ngini ya shaka LAWEI lani what's going to happen in the near future a moment of destiny SHIKHYLLIPMAT LAWEI ngin yo kandiat ke sneak peek syapang ke jingkren jong Bible yarta ke ban saja onda ujisu unwan and shua bo jisu unwan ngin sepet le shim tayo ke ke benginon kaman soto ke benginon kaman ne ke kubor yu ke benginon kaman yalap berkum ta terter hoi ko ki lok be it jang ngait scam bagan ni ke sneak ni bat rengkat bat ke Bible jong pi kat bengayet na ketien ke jong blai ya kini ki kubor ki bekerpan pat ki sembok siar ki penela dan ya pai ni kong shijing penpau kelenong ke bakat sao kerkot ke bakat sao pat kat san ngalayo i hakmi ulo bali pat halor ta ulo ula shong ta kumukho no brio upadan halor ka kli jong u ka pansnget sial pat ka kti jong u ka rashi bana Parway parwangan lawan mi no na ka ying play udah perta da ka ktin bacam tauta basyong halor taul o to pa no ya kata ka rashi jong me batoot na bagata ka ayom ban ot kalawan na bagata ka jing ot ka kendau kala I ka kiang Rabangay habang ipay sa kitab jing penpao habang ipet ang kitab jing penpao
ni don shibun ki jingkeli hatoi ke kitab jing penpau kat kum ke kerteng balaong ban penpau lan ban pensyai lan ban kedau hatoi kalong ke besuk ya piu dia ngabingin smooth ho prabangai nakaliang jong reunge bat nakaliang jong di sekolah ki layale shikadai hapi dai bat ke jing smooth ho purai kenika kitab ya ka bo blai ula ai kerpang ya ka perthai hagi sengi ki bakado kejingkeli pengakuan keli yang ini ke kelab mat berkani kan long ke principle yang ikat pengiyat haga jing persang jongi ban snot ho ya ka wei pokoi ke jing kren na kani ke kitab jing penpau bagi jingkeli kan long kum ni hato ke kitab jing penpau narong sadong ki jing tho aga kita ki parsi sudah mi onge ki symbols ne hato ki jing tho aga kitab jing penpau ki long literal na dong sadong bat nila le se ban snot ho ya ka wei pokoi ke konsep kitab jing penpau kum ke literal event lan kata ke bajia shisha ke bo urlong shisha pravne hang ne kadon kene ke jingele hang ne kadon kene ke jinge kun happening ki real start jong ke balan 7 Adventist ro ke jogo pon re ai bagi kor ki ban ngim don kam man atatin ki long ki bashai bai ki don katto kat ne ya ke ba ki parshi kim batai hi dalade ke jingmut mereka kitab jing penpau hin syam bagi don ki benta jong ke kitab ya ke bau angel ublay ula pensyai ho Yohanes. Bagi tagi jingmut ki long ki basyai kedar. Ngim don ke jing artatien. Pramngai kena ke principle ngidai ban bat habang ya pulih ke kitab jing penpau habang yo i baya ke parsi ngidai ban yet ya ke jingmut parsi jongka bal ada long evident kalong ke basyai kedar bagi ngidai ban ya kata lenti do ngene ya kata lenti. Lara ke evidence ke kedau pat syaka literal event lana syaka jingcia ke balong kumbakalong ngidai ban buat ya kata lenti. Pada kabor ke jong blai kat bengiat leng baki ni kat lai lenong sa kat ar bat mentah ke sengi ngait skemu blai ya lam yangi hak lenti ke bengidan kam ban snotho bat ban shampang ya kini ke kubor ke bekerpa. Di hang ni hak lenong ke ba kat sao ke kat sao bat kat san jing penpau ke bengiu i ko ki lok di beit janga. Nyo i hang ni ya kat tu kat ni ki parsi kebaningkong ukun ubreu ngin sepet sibit balai ba ke kitab jing penpau lan ke gospel hi brok away ke penon kam ya kan ni ke metaphor ukun ubreu sakawai ke phang bangin ya pet hato ujisu pong tang away pansngat nu pong shibon tali ki pansngat bat ke jingmut pansngat hato kadon ke jingmut parsine kadon ke jingmut ke balong literal na ngin ya pet ru hajing jisha yunul o bali umut ayu Banikan ni ayom jong jing ot ba neu jing thong la i ba ka yang pli na ka banta ka na to play un ot yang i way pi way da ka rashi ka banap na kan ka long shisha ka jing i puli ka ban pen ki i ka jing mo jing berkat jong i but to ngin ya shong but ngin ya bat ya la ka bible ko ki lok ki be chonga namar kan ka long shisha kalat ber ka buk siaring ni pengen ya puli ya kan ka banta but pengen ya yo kan dia ka glimpse kan dia lana SHIKHYLLIPMAT kata ke jingyo i SHAPHANG ke LAWEI ke bo blehiu la pensyai blehiu la kerku blehiu la bo ha ke bible rabet ke jingkeli ke barang syukuli mentan hatong ide ban shim mikini ke barok kum ke literal happening ne ke symbolic happening ne ke symbolic understanding tu chapai sha jingpan pau ke lenong beningkong berkat khot ke beningkong ini apa je kena ketin semayo agak ketin Greek kemud ayu tu ni apa je kena ketin revelation of Jesus Christ which God gave unto him to show unto his servants things which must shortly come to pass and he sent and signified it by his angel unto his servant John. Aku abang ni pet ke negara khot ha ke negara tin pareng ngai shwa ni pet ya ke negara penta aku ajing sha ni pai sha ke Bible kasi joni kami ni ok ni John but ngam yo ajing sha ban kedo ya ke jingmut hang ni
Panlong hajing sisya ke principle ke pekongsan kat pengiat lembaga kitab Jing Pau iwei ke Jing Pau Jesus Christ ya ke bau belai LAWEI hau ban pen i halaki syakri jong u ya ki ai ke ai ru ki ba day ban jian long shen ban habau lap ha do angel jong u ula pentip ya ka hau Yonas syapang syakri jong u Kaya ketin pentip, kena ketin pensyai, kawan kena ketin tenrai Greek kepaong semayo. Semayo kamot ban pensyai, lani ban pentip, mereka bakam penia, kena ketin mengiong signify. Apa mengiong signify kamot ban pensyai, to make known, to give a sign. Ban ay jing smooth ho halor pegawai kaparshi. Tara ko kilok ki bait jonga. Haga ni gasngi. Kicing puli jongi. Tara kicing duai. Ban kicing snoren. Ngine piang ya ka eke ublay. Ukwa ang pensyay ni. Haga ni gasngi. Ngine pen ya ka nagbenta ka beningkong. Ukon ubriyo. Kamot ayu. Haga Bible. Habang ngikren. Siyapan ka ni ka metaphor. Ukon ubriyo. Ini puli kato kat ni gelenong. Kato kat ni gedekot. Bat ini persyang ngajing syaban bat balai puneu angel. Balawan rai kene ke kubor jong ngajing pensyai. Ke kubor jong ngajing pentip. To make known, to give a sign. Semayo. Balai puneu angel. Ula pendon kam. Dan kene ke parsi. Ban kedau. Yu Jesus Christ. Tanya pai. Ini penting kong Matthias kan riu arpenyo ke ong nabau kono briu un sawan hakapura mukpa jong u lempat ki angel jong u onda kumta on ai ho wei bo wei kat pakum ke jingle jong u ni ibu kon u briu kat ho yu Jesus Christ bat un sawan bat kanong kalong bat un sawan ra e kanong bat un ai hangi wei pi wei kat kum ke jingle ke jong i Shop ng ya cak mat pra banget kat bengi pek kena ketin jing le hang ne kadon ka air ka basat ke jemut jemper khat chunga hoi ki don ki bre ki balaban ong bayangi lapan em dagi kam rai em ke bible kam pensyai ya kata ke jing hikai yangi lapan em dagi jing ai rai hang ne ya ki jing le kamot ya ki jing le ki ban pen em yangi rai kamot ya kata ke jing le ya ka bang ngi chit ban bot you Jesus Christ kata ka ke jing le that is also work ko kilok ke be junga ngidon kam ban le e ko we kam kan ne ke kam jung jing le ba kata kalong bangin jit yu jisu bat bangin shania ya mat bas ngotnan tani pai shot khat wo bot ni pe par mentana Matthias kalong ba sa got khat ba pnyo bat lai po ko no brio na ba kumta kami no kaleli na kami ngi bat ka shat hadu sep ni kumtaru kalong kata ka jingwan ko no brio Onda kumta te kadat ukono breu kan pau ha pening. Te hangta kijat benreu baro ke perthai kenya lenyar lempat. Haba kinyo i bawan ukono breu hakil o pening. Tak apor bat kepuram bakrau. Rabnget ki breu ki bahok kin lenyar ke jingkemen ki breu ki bapop kin lenyar lempat. Nama keburam ke bakrau ke jong Jesus Christ andon wan kan long keburam ya ke bak Hebrew kinom la pan priang la yoi tani apai sa shakawai ke khot Matthias Arbusan life way but life wa andau kono breun wan te ha keburam jong u bat ki angel bakhot baro lempat u anda kumta on shong halor ka khet keburam jong u but on ya lum lang ki penriu baro hakmat jong u but on pen yaklat yaki way no way pat kumba unong ap lang brot upen yaklat yaki lang brot naki blang Lukas arpus ar ndrepo kandai Lukas arpu ar ndrepo kandai ka ong kumni hendrei na do menta ukunu breu un long ubashong shakamon kapor ublay ini kini git khot kunu breu khot khat do tong ya paji kam ke apostle nyo san pusan bat san pon breu
Henry bau long ubadap dong mensim bakut. Abau lakmit shan shabneng. Ula yo ya kaburam ublay. Pat ya ujisu. Balayeng syagakti kamon ublay. Pat ula ong. Hakmi ngayo ya kipneng balaple. But ukun ubreu udayeng syagakti kamon ublay. Kani kata kijing ipau. Kajong u Stefan Shua punyap. Kat bagi lailan temau ya ula yo ba ukun ubreu mod ujisu dan syagakti kamon ublay. Ramai tongin siya syat ikijing mucing berkat jeng elor gitu gitu kot barok pengilai puli. Banyak pet balai bu jisu kot elade ukun ubreu. Lebih baik ke testament ke batamai. Kidon ke prapo sin. Kidon boong prapo sin ke syong ke version English Bible. Tengin syong prapo sin. Ke prapo sin lapenon kami kena ketin ukun ubreu. Kembali sin lapenon kami ke Gospel Matthias. Kani kada ipo pun lapenon kami kani ka phrase ukun ubreu. Marcos kemakat sausin, Lukas kemak akusan sin, Pat Yohanes kemakat arsin. Rangat kani ka ketin ukun ubreu, kadon jingmut hado kata-kata. Tun siya pai say sin, siya katong kodokot kan mau kepengi puli. Jing pau kat sao. Bat ngala tihak mi ulo bali. Pada halor uta ulo la syong ukun ubreu. Ubadon halor kakli jong u kapan sniat kesian. Pada hakti jong u kerashi panap. Pramit kamat keberingkong kapangas ngau. Kat mengepuli gini dekot. Kat banga syat gijing macam berkat jonga. Kalong ba ujisu ulong ubelay ubahajan jongi. Jesus is a personal God. Nama bu Jisu lawan ban shim. Ya kadur ke jong ubreu. Pat yap nagbenta jongi. Nangit skem. Kajing temu ke jong Jisu kalong ban pensyayang iwe piwe. Bama ubat mangi nimdon kajing pen rangi long kawai. Jesus is a personal God. Dia nak kata bu Jisu lawan hakadur ke jong ubreu la ken leno Ula kendep. Ya kaket ke jong ula kendep ya kajing long blay ke jong. Anwan siya kanig pertai. Penyap nagbenta jong iwe piwe. Tadi kamat kebenikong. Kamat kepaan. Jesus is a representative of God on earth and a representative of man in heaven. Palay bu Jisu lakot ukon jong play naman u Jisu long uksiang jongi. U Jisu long nong mikmat jongi. Habeneng. At tang kata. U Jisu long unong mikmat jong play. Hagan ika pertay. Kata kalong kamat kabasmotan nat edo katata. Lalu Jisu melong kata ka jingking ban penyaso apeneng kani ke percaya ke belahap cakap pop bat ke beneng. Atrai ko kilok ibe it chunga ngin jen laduk le no ya kalat chunga jing penim. I ngo you try. Namar bula long unong mikmat jongi hakmat jongi angel hapeneng hakmat jongo bleng pada kani ke percaya ulawan ban long unong mikmat. Jong blay da kabo pan shy ya ka jinglong ka jong blay hangi way pi way namar bo jisu long kono brio la jing sha pan wan rai ka ni ka kobor hap deng ujat pan rio bo smoto bo blay long sha blay ba it hangi way pi way ha ki lok ki jong jinglong jong jisu ha ka dur jong brio kam dai ka jing jarang kan ka jinglong ka jong jisu ha ka dur jong brio ka long kajing mayan kapag kanjablay kamat kapalay pranget balay bu Jisu lalong ubriyo u Jisu lawan siya ka pertay ban long ubriyo takada lakwat yu ukon ubriyo namar bu lakwa ban penya ito yalade batni bat dagabo pen ito yalade batni niru nila banyo akijing ito hakmat ki angel ka beneng hakmat jongoblay bangilong ki koan ki jongo. God came to this world to be a man to save us, but not just to save us, but to identify himself with us forever. Dahil nagkakataw ko kilok iba it yung on nagilalet siya baneng.
Ya gitu kejuk kikti kiba u Thomas ula kwa ban kata. Ban kener ban pet lado Jisu ula syak sak nartnan em ke jinglong beriu ke jong Jisu kan yaine ong kaktin ke jong. He's going to be a human figure where his sacrifice on the cross would never be forgotten for ages and ages together. Habang ipet gitu ki dak jong ki prek ki belarung leng bagi kiti bagi kejat jong yu tu sum beladung ya ka krung ke jong in ong bat ik uniu long unong penim jongi ukono brio kam long ka besok ko ki lok ki be ik jonga yu blay pun shim ya ka dur jong pi bat jonga nei namar pula e kata ini ong ka tin jong blay ula kwa yangi pangi ngin long kita ki be stream dur pat mo ha ka bangin don ni ka jing long ka jong u ka bakan jab lay no mening kong ka bu blay ula thau yu brio ha ka dur ka jong Jisu lawan ban thamai pat ban kiem pat ya ta ka dur ke jong play hangi. That is why he identified himself with us. Ula penito ila di bat ni tang ha ka por pula yap halo ding na ula le ka ni shadok ibam jukot forever kamat ka pasaw ukono brio ula wan ban berkejing snoret ula ban job ya katmaba. Jesus is humility personified. Ujisu la job ya katmaba daga jing leret. Ulala jing sha ban ya le persha yu soitan bagi agent jong gitu ki por ki belong ki Pharisee ki Sadducee bat ki nong elam jong kaniam Judaism. Henry ujisu kum ukon langbrot ong Isaiah kelenong bak santulai kum ukon langbrot. Uban let siya jing sha pan ya. Ulalet daga besok. Kani kepen ini ko kilok be it jonga. Balarangi ngilayok pediang ya kejing pen im kejong uji sukres. Larangi layok pediang ya kejing ai kejong uji sukres. Ngiru ngidai pen ilang ba kejing im jongi ya kejing sngore. Humility personified in the Son of Man. Ko kilok be it jonga de nakani kadau kat ba u Stefan ula Shatlan tema. Kam ki apostle nong penyau kat pesan-pesan san penriung ta ter ula yo Jisu ula job pau do anak ketika mon kejong play Jisu la job da shisha ko ki lok be jonga baru Jisu la job na benta jong pi ba jonga takadau ula long ukun ubreo ram nge chong nge ya cha ka parshi ka baar na kwan kali pi kene ko ke jingkali ki kita ke jingjiet ki ba kongsan ki bala hajing shaban pen scam ya kalad jongi banyadon bat ublay hakalaway ki kita ke jingjiet ki bengire banjit don yap hai si jing pen pau kala nong ba khat sao ina pe ka khot ban rio jing pen pau khat sao khat rio ko ong bat ngalayo iyo way paru angel ubaher hapding ka beneng Upadon ke gospel bam jukut paniatok kana ha kita kibasyong halor kata ke kendau. Bat ha ke kenja penriu, bat ha ke jad, bat ke telit, baru patlang paro. Rabangit tungin siya nujor. Sakaway ke dekot ke bengiyo, ki bengi shem Matthews arpusaw, katsaw ke ongte, ya ke nega gospel. Jong ke hima, onyalap ha ke pertay baro. Ya ke ban long ke jingpla, haki kenja benriu baro, onda kumta ken jia kata kebukut. Kilo kibai jonga habangi pai shikini ki arli ki khot kadon ke jingjit kabangi baro ngidai banjit. Hoat hangila ai ya galat banjit freedom of choice. Hangila ai ya galat bangin tiang da kamon snobha jongi freedom to will. Henry hangirul ay galat bagin jit larangin pediang ni larangin ngin kentat. Now we have the freedom to choose to accept or to reject. Prabangan
Kajing temu ke jong oblay shua ke jing man arsin ke jong kalong ba uway brew nyo ikalat ban snow ban tip shapang ke kubor jong ke jing pen im ke kubor jong ke gospel ke balong ke kubor ke bekmen. Habang yan nujor gini ki atli gir khot ajing pen pau khat sound real but Matthias art sao khat sao ngiu I ba kan ne ke kubor kam dei ban lek tang hapi hanga kan ne ke kubor ka dei ban lek ha ka wei pa ka wei ke kenja ban real ha ka wei pa ka wei ke jat thli baca ke pertehi baro kemudian pait lang baro kemudian pait lang baro ko gilok be it changa kat ba ke gospel kenang ya makibat mangangi don kamban pensyat ke jingmut berkat jungi ladangin priang you play dengan kentat ngan priang you kono brio bat ke jing yap ke jungu dengan kentat ya ka hangi don arli ke jingjit ke pinjit ko gilok be it changa Prabagan larangi puli jing pen pau kat sound rebat nyau to ini puli mentah kini ki atli khot manga kwa panwan syagan ni ke jing keli balai bukan ke kubor ke long ke kubor ke bekerke why is this a message of great urgence balai bukan long ke kubor ke bekerke nak benta kini ke pertai nak benta jong pi bacunga dan syapai jing pen pau kat sound Henryu pat nyau Pan ngalayo iuway paru angel, ubaher hapting kapeneng, ubadon ke gospel bam jukut pan yato kana, hakita ki basyong halor kata ke kendau. Padha ke kenja pen riu, padha ki jat ke teli, padha upat lang bar. Baru daong, tagak tien bajam. Do siap tien yo play, but do ai ke buram yo. Naba lawan ke por ke jing bisar jo u, but do pin yang mani dem. Yauda ubala tau ya ke peneng, pat ya ke kendau, pat ya ke duriau, pat ya ke pukri Prangmet, prabanget belay bukan ke kubor kalong ke kubor bekerki namar ublay ukwa yu way breu bantip ba ulong ublay ukwa bu way breu pun money hop yu ublay ukwa yu way breu ubadam small to bakla ya ka character ke jong ublay de na ka negadau ke kubor ke de ban lek shabaro ki kenja ban riu shabaro ki jak telit pacu patlang barok uba im basa hasla jo ke Ramai apa yang boleh kini ki arli kita khot. Yoi bagi don ki kentin ki bapen snul tho yang ni bagani ke kubor kalong shisha ke bekerki but kalong ke bekerki hado kata it is the most urgent message to the world. Kita ki kentin ki bapen syai ni. U angel u hair. Kebamut bu angel u hair step. The angel flying. U bleu kwa bagani ke kubor kan yad step ke pertai barok away. Takadaw, lasim tayo ganyan pet balay ba ublay ulat mo baga pertay kaday bantip ya kini ki kubo jo kilay angel. Ngin siya pet benia pa kini tayo ki bansawan. Kaya isyo hang ni rungiyo ba uniw angel uday banlet syaki kinjaban riyo baro he needs to go to all the nations. Kapamut ba uniw angel umla ajing syaban syong tan sijaka. Uniw nong ra kubor, ya kani ka kubor ka pala, kani ka kubor ka bakmen, uhapan let siya percaya berok away. All nations. Kijak ban riyo baro. Day ban let. Pranget. Kapas ngotan na kalong. Ba uniw angel habo let ban percaya kani ka kubor. Uniw angel peningkong na peneng kini kilay ki angel. Ula let ban perda dekat Ulalit ban perta dekat jingsawa ka bajam. He went to announce with a loud voice. Kanangon nangi prabanget na bangi yato ega jing shisha nishu pasyaw. Nishu krensuki. Uniw angel. Uklam let ban pasyaw hiwe. Ngai ulet siya ka pertay barok kaway ban bertajam ya ka. The Bible kaong he went and sounded with a loud voice. Kakubor you, balay ka ni kakubor ka long kakubor ka bagkerki namar ka ni kakubor ka day ban penasag patay barok away baka jing bishar ka jong oblay kala chia urlong. The judgment has started. But ka jing bishar ka jong oblay kala chia happening. Ka jing bishar prabagat yung piwa niya nga. Ka King James Bible ka on.
Judgment is here. Ke Bible kasih jungi ka ong. Bulalek ben bena ya ka por jong ke jing bishar. Oh kilok ke beit jangan. Lalu blay bishar ya pibat yang agani kami. Lalu blay bishar ya pibat yang agani kesngi. Shanon syam yangi. Hatun syam yangi. Bangidon syakaliang jungi taki kan hon. Ibu bud hok yu. Nangidon syakaliang jungi taki kan hon. Dak jing rai kut kirai pen kentai yu Jesus Christ. Kaneka kubor ka long shisha ka bekerke bat ngi layo ya ka mandate kom ke Kristen ki sngi bakhado ban let ban yalap ya kaneka kubor ban pen krek ya ka pertai barok away bau jisun wan shen marka jing bishar kelas nang ikot ya ka investigative judgment la ka jing bishar toke bania kidon ki breu ki pamnget ha kaneka jing bishar Railan pilai akan no ka kashari akan ka pertai kadon ke jinggit tokit penia shua ban ai ya ke judgment ke conviction pat ke sentence shua begin yok diang ya ke jing ai bainong jong blai bainong jong jing penim shek bam jukut berker bainong begin mat ya ke jing ya khlat no blai junom la junom mat ke jing yap shek bam jukut blai ai pi bananga akan ni ke sngi ka lat begin wan pai pat shu begin jit begin bod yo tak ada kalau aku buat kebekerja, ublay kuat ini bangin don kendiat ru kejing bam smooth ho shapan kejing long kejung. God does not want us to be in doubt about His character. His character is of love, and He cares for us. Pramit ini aja. Pramit tu ini apa ini aja kejing keli apa bod, but kini kaya day but jing berpau kalau nong bekat sau. Ketua ketiin hang tu ba krench pang ulo bali. Hoi habangi pet habangi pet ikam ki apostle kabu Jisu lalet chabeneng Jisu lalet hagil o. Kisenran kat bagilay pet chabeneng kilayo yo Jisu bukyo stationeng. Nangets kem kani jing ong jong ka kitab jing ben pau kal nom kat sao ono Jisu nuan hagil o ki beneng kan long thik kumula kyo station beneng. Hoi pramnget ya kata nginum ya pet jeliu nginum ya ngam jeliu kalau kena bentan ngin ya lech kena jing kali ke bobot kata ngalong kena ka rashi ke panep kamudayu. What is the significance of a sickle? Hoi karashi kadai ke jing pendon kam jong kinong rep. Kadai ka wen ki atiar lane ka tiar ka bagi nong rep kita don kam shisha ka por bagi hapan ot yuk pa lane pan ot ya ujing thum kita don kam ki pendon kam karashi. Rehang ni kan ni kadon ke symbolism jingmut parshi patong ini pe kan ni kapor tu ni pai kan ni khat si sien pat jing ban pau khat sao ko ong bat ngala yo I te hakmi ulo bali bat halor uta ulo ula bat halor uta ulo uda shong bakumuk ho nu breu badon halor ka kle jong u ka pan singat siar pada ti jong u karashi panep ramit tong in Shanghai sha ki kam ke apostle gelonong bani kong ker khot bakandai hadu khat mai onda ula yatho yakini ki ai ke ru haba kidang yakmi la shimno yu shajrom barul ula pdiang no ya ba kim yo ishu yu te haba kidang yakmi shan shabneng katba udang kiu hakmi arngut kirang ba kilayawan lang hajan jongki bat kijan ku bali kiba ongru ko rang ba Galilaya balai pi yang kmit shabneng uniujo ujisu ya bala shimna sta kajong uniujo ujisu bala shimna shajrong na pi shabneng unwan harjo kerukam kuma pilayu I ya bola let shabneng Pramnget ul bali ngim don gajing artatin bakane kan long ke literal event. Jisu laki ul
so one hero law, kabo one hero law on one ban shao, ya people yanga. Rekamut ayu ganegarashi. What is the significance of the book? What is the significance of a sickle in the book of Revelation? Kamanglaban mentan. Karashi ki jupanon kam hagajing ot yukba negajing ot igajing thong. Kajing im jong pi jonga la yun nujor bat ka per thong ko kilok pe e jonga. Mapibat mga ngidon kam ban he ban san kumujing thong ubabaha. Lada mapibat mga ngidai ban he ban san kumujing thong ubabaha. We need to grow as a good plant. Larang ngim long ujing thong ubabaha. Onda uplay unwan syagane ke berthai ban ot ya kejing ot. Mapibat mga ngin sya nyolang Pakistan. Kadau Karashi kayang pli nagbenta ka kam gejong blay hagabo blain panyaklan iki briu gejong u ban ki briu ki bamlong gejong u. Sickle is a reaping symbol. But onda ka perthai ka lai ipa ka bamot onda ka lachung gejing isnai kan kun ubriu jen layo ya ka kabu ban jit syagano galiang ukwa ban ya syaliang syaliang jong blay nak syaliang jong saitan. Dia kata kapor. Bayo kau on odd button bono syaliang but you start on odd syagajing penjat. Ini apa syagane gejing keli ke beskol tenan. Jing pen pau kat sao ka ong bahaga kle jong u Jesus Christ don tang kawai kepansngian. Haga gitab jing pen pau pada haga lenong ke bakat kendai ke kot bakat wai ter bakat riu ngi shem bagi don shibon kepansngian haga kle ke jong kono riu. Kaya gejing mut jong ane kepansngian. Tesua begini puli gini ke kot na syukuan syu keren kat ni kepansngian ke yang pli nang bentar ke jingjob kalong gadak jong ke jingjob hagis ni haga balat ho ya ke Bible haga ketin Greek kijing ilai Olympics kilalong kijing ilai jing syagi balap na namba but haba ki breu kilayo ke jingjob kilayo you reads lane ya pansngiat bashna de gidin sentiu manbo ka klik jong nong job hani haga kitab jing pen pau new ya kene ke contrast ke bitanat pa but ngasngau ka don ke jingmut ke bejeliu hakane ke jing parsi lane kene ke parsi belapan kam ke pansngat kesiar dan ke pansngat haga klik ke jong kono priu to chupule gini ke khat jing pen pau kat sao ko ong bat ngalayo tehat mi ulo bali but halor taul o ula shong ubakum kono priu ubadon halo ka klik jong u ke pansngat kesiar but haga kti jong u kerashi banep Yang lai pet sepang kerashi banep tanya puson kendiat sepang ke pansngat kesiar Beshwang ini pet gini ki sembok puson gini pet jing pen pau kat kendai kat wai du kat driu tin jong lek ong bat ngalayo ya ka beneng bagal ple but hakmi kat kulai bali but ya ubala shong halor jong uta lakot ubah kli but ubah shisha karena yang kli biang sa sisen yu jisu u yang ha nong rem jong jing shisha u kulai bali lane ka rong bali ka yang kli nak benta ka jing shisha but ha ka hok u bishal but u yalet ma Ki kamat jong u ki kum ka thlit ka ding but halor ka khli jong u ki don ki pansngat shibun u don ru ka kerteng balat ho ya ka ba uno ru itho andai tang ma u hi balapan kop ya u da ka jain kop ya ka bala wi ha ka sna but lakhot ya ka kerteng jong u uktin jong blai we uktin jong blai kat kum yones kalanong ka ba ni kong ka khot ka ba ning kong ado ka balai Jisu long uktiin jong blay. Tingin lang kajing ata tiyan ka ni puli pagka ni ka yang pli nagpantao Jisu Christ. Pat kita kipat ya pom kiba happening kila ya bod ya u halor di kulay bali. Kiba lakup daga jan linen bani. Kabali bat bakoy. Bat naga syuntur jong u lami no kawait lampanep. Bat kata
Bada kata unda syok ya ki kinjaban riu te un sensyar ya ki dauding sensyar na bat ula yuk rot ya ke jing terlihat umso ke jing shla ke jong ke jing pitar ublay ubadon bord bahro bat udon halor ke jangkok bat halor ke lebong jok ke kerteng palat ho usim kisim baru try ki try ramai ki babun ki jing kentok akan ikat kot kidai ki parsi sudah ringin syapet kamut iyo pagkapansingat kan doon hakakli jong Jesus Christ. Hato day tanggawin kapansingat na shibon di pansingat. Na syukwa mga ni siya siya kato kat naging kisambo perkat. Ramang kabalang Seventh Adventist kahikay. Ia kan ika konsep. Kapansingat kayang pli na kabanta ka jing job. Ujisu lawan siya kan ika pertay banyap na banta jongi ulakop daga jain kop kabalawi agasnam kabamot bulayap nagbanta jongi way piway. Ujisu ula pendon kam ya kan nongrim jong jing shisha taraw la syong hakulay bali ban yu ibu jisuru ula job ya kan ikatma kabulay le persya yu soitan rega pas ngotan dat hang ni ko kilok ibe it chunga jing pen pau kalau nong bakat sao berkat bakat sao ba jing pen pau kat kandai kat way du kandriu kapen syai hangi ba haba ujisu la job iya kapot uklam job tangela di hi henrai la ai ke jing job happy parhanga ujisu la ai ke ya ke jing job happy parhanga ko ki lok ba it jonga kadau balai bagadon kani ke jing kan tho ha ka kitab jing pen pau lagi pansngiat ki babon ha ka klik lan lagi pansngiat many crowns on his head kamut ba mapiut mangaru ngiliyo pediang ya ke jingjob takadau ke jingjob kamdai ya tang jong Jesus Christ na ke jingjob kalong ke jong miro raunget kita ki bajit yu Jesus kita balik ke kam ke bedon kam banjit yu Jesus ki job rengkat padu whoever chooses Jesus Christ wins whoever chooses Jesus Christ wins ujisu lapongnya ke pansngiat sya na kabenta jong pi bachunga boon kit halagi terpeng jong u ya kapop jong pi bachunga bata kajing yap jong u halor de nila yo ya kajing jong ko ki loki ba it jonga kani ka long kajing shisha takadang yo i bo yones kat bo angelo nang pensyai shusho ya kini ki parsing yo i baka jing job kam dai tang yu Jesus Christ habola mi na kajing yap hadin bola yap halo ding pna rega jingjob ro kalong namar un sawan bat shawi ni we pi we kamulo patha hayon is kalanong bakat sao rekod penikong aduk balai SHIKHYLLIPMAT SHAPHANG kan LAWEI prabnget shua hadin baga gospel kan let syaga perthai barok away kat bu jisu upendep ya jing bishar jungku kai ke bajian hai ke ne jing bishar ke chia atau ke chia perthai na ke chia peneng ne atau ke lakut ne kadang stang ne kidon ki ba om ke jing bishar kan dia on jisun wan ke lo ke peneng re na ke bible ngi yo i ke ne ke evidence dan ya pai begini pensyai shushu jing pen pau ke no ba an kat khot ke ba khat a jing pen pau an kat ke oh hak mi ngawan kloi kini kita kentin jong Jesus Christ kita kentin ki basau ke bible King James Version. But kanong jonga kadon lembat nga. But I nong haway po way baro kat kumbalong kajingle jong u. Ramne bangin ya smooth ko shu ikani kadakot to niya pai sya kawain niki kitab jong testament barim Daniel kalonong banyaw kadakot pakandai but chipo kaong nalakmi hado balabo ya kaket. But ba way uban na menhendai kulong ulasyong. Kajan kum jong u kalalong kabali kum kayon. But unyukli jong u kum usaywul ubali. Kaket jong u kalalong dagi telit ding but ki shelling tem jong ka.
kading kalame kawading kalami bat kala tuit no nakmat jong u hajar kila syakriya u bat shipau hajar sen shipau hajar kila yang hakmat jong u kajing bishar kala long bat kita la plid oke lok be et jong alang bagi ni atli de khot ka pat shai bakan ni jing bishar ka ja happening kajing bishar pang jong pi ba jonga ka ja happening no ka Bible ka ongon do jisun wan ka bainong jong un wan ra lembat u ladun wan ra ka bainong kumno un bishar ngi hadin pulang wan ra ka bainong u hapan bishar ngi shwa bun wan ra ya bainong ko ki lok be it changa u jisun wan kloi hato pi long bala kloi ban jet ban ya sha liang show SHIKHYLLIPMAT SHAPHANG ka LAWEI ka pan I baka jingkular ka jong blay ka long ka beshisha bat mapi bat mga ngila bandon siya ka tay ka liang jong ka jingjap larang ni jet bandon siya ka liang jong nong job kani ka pertay jet bandlong siya ka liang jong Jesus Christ ko ilok pa it jong ato pilong balakloy to jet pi kani ka sngi yano pin shakri larang ka long ka bat day ya pi ban shakri you blay mga bakalong yung jonga in shakri yao apangnya tôi ni pen kan mau si si ni pai jing pen pau lo no khat sao ko khot pen riu pen yao cái này cái mat ni klam ya pet pen ne cái bajia cái này cái sngi cái jongi la cái jing bisha la ja ulong ha pen hato cái la ja cái này cái sngi cái jongi kadai na cái tao cái khupo ju gilai angel kadai ban lech ka perthai bro ko wai nama cái jing bisha cái la ja ulong bat shen kan sakut tôi ni pet biang sai sen Jing pen pau kat sound ribat nyog ong pat ngalayo I wait pat wangel ubaya hair hapting ka pening ubat don ka gospel bam jukut ban yet ko kana hakita gi basyong halor kata ka kendo tamo ha ka pathai pat ha ki kinja ban rio pat ha ki jaj pat ki thlid pat ki pat lang barok tan mo ka pathai I barok ka way pat lo ong ka tin bajam tu syap tin yo blay pat do ai ka puram ha u na ba kala wan ka po jong jing bisha jong u pat do pin ya mani dem yo ta ubala thaw ya ka pening bat ya ka kendo bat ya ka duriao bat ya ka pukri kumno ngin mani hok yo blay ngin mani hok yo blay la dang nyo ba u ulong unong thao chungi bat ka e kata ka dak ka bapen tikna bu jisu long unong thao chungi ka dak ka batikna ka bu jisu long unong thao chungi le ka homework chungpi pai shi Genesis ka lanong ka ba ar ka da khot ka baning kong hadu ka ba lai ko ki lok be e chaka Ano Jisu la dapat penlong ya ke pertai berok away. Oleh song thai. Kani ke pen I. Bolong nong thao jungi. Kani ke pen I ru. Bu kwa I jing thao baro. Bikin don ke jing ide ke bajan bano. Prabangan. Hato ngang along ustai. Ne ngang along ukeo. Hato pipi long ustai. Tana pipi long ukeo. Ben chipule gini kita khat. Jing pen bao kat sao kat san. Paruway paru angel lawan mi no naga yeng blay udah pertar gaktin bajam hauta basyong halor utaw lo tu pha no ya kata karashi jome bato ot na bakata ka ayom ban ot kalawan haba kata ka jing ot ka kendau kala I ka kyang rabangan ka jing ot kam juan shwa ujing thong un I ukeo lanu kaba ju ot shua bun I rakyang hang ni yo I ya ka metaphor ka agricultural metaphor bagi jing im jong I way pi way kat banginang yo e kalat banjit kat bakalat jong jing isnay kanang don ngidang don ni kalat banjit pan don chakaliang jong blay lane pan don chakaliang jong soitan mi don kaman raikut ngimla ajing siya long diplomatic pan ong sanir ngandon sa tayo ngandon ngat penhun yu blay ngat penhun yu soitan ngidai ban shim ya kaway galanti bat ngidai ban shim tang ya kaway karay onda ka jing bishar kan kot kani ka yeng harshi lane ka yeng pli Baway breu la smot ho janai but la tip janai ya karai kebudan kamban shim la ula shim ya karai ban bot ya ublay la ne la un shim ya karai ban bot yu paman takamon jongi
Dak jing sngo to shai ni baro ngin yarai. Prabagai ngasukwa ngin pai saat lagi dekat. Kanya pet na Jeremiah kala nong ba pra dekat ba arpo ong ka ayom ot kala dir kaliur kala wai. Bat yangi shem lapan im. Isaya santusan ndribat nyo ong wat pi utrai kat badang la ban shem yu to kerpat ya kat ba udang hajan. To baman eno ela kalenti pat uriu bam hok ya ki Jingmut. To pai ru show try te sngosen pat show blay jongi namar ma para. Ramne hato ni shitom banjit ya ki jing shisha. Hato ngimpat la ban rai. Kasngi kalong menta bangin rai namar ublay dong don hajan ublay dong syai pi badinga bangin yo kala jong jing isnay bangin jit bang ngidang la jing syaban jit bandon syakaliang ke jong ublay palada ni jit bandon syakaliang ke jong ublay nyo yangi bangilong ke keu at unsa ay ngi kala ban impadu junam la junam SHIKHYLLIPMAT SHAPHANG LAWEI ay man sim yang aku gilok ke beit janga kat banga im hagan ni kepertai na don kamru ajing syaban rai kot rai do bangan bot yalukan rat jonga lana ni ke proses kalong ke bit ke babiang lana ni ke proses kalong ke bit ke babiang ko gilok ke beit janga ke jingjap kan long dan benta jonga pacongpi tu nya duai ko pau ble jingi bahap neng kerkui ni ko try ya kini sembo ya ka bangila yo ban bet akan ni kesni. So I begin so tit akan jing im jung inamak kapor kalajan you blay pun kut no akan ke pertai but you Jesus Christ pun wan ban syau ke beit ke paton ki jong trying ida trang dik bandon rengkat pat me hakata ke beneng hak bekanum don syok ke jing yap kanum don syok ke jing pang ke jing snowsi ke jing yeshua rekan don tan ke jing it try by it nitip pakan ne ke kubor jong ilai angel kat bengya beteng pat lashim tayo kan long ke kubor kapan rai ke jing im pat ke jing yap jong it is going to be a life and death matter oh God kerko yang ini wipe kat bengya leng ba kini ke jing puli jong bahadin ke jing puli jong kini ke khatlai sabatan ane kini ke khatlai lenong hadin ke jing puli jong kini ke khatlai lenong in la ko try pan long ki bas kem nama ngin jen la rai pan bod ya me kerko ki pat lang jong me ko try kerko ki prabengen pagi parlok rukum jo to ai bangi barok ngin la ban rai kut pan bod ya me to ai bagi jing ai ke jong Jesus Christ ke jing e ba ke jong play ba ke jing pen shat bor man sim kini lai we ke jing long play in long lam long kat bat ni menta bat chuduk ke ata pam jukut ru amen. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have this